आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ लेबाक असि लानमी की तौबा ngamba शक्ति इना खुलबा कला संस्कृति अमदी चाखोटपगी लंबिदा खोंजेल यांगना चंगसिलकबो मपुंग फाना उत्पगा लोइना ngarang 73 सुबा गणतंत्र दिवस पालन थौरम पांगथोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी वर्चुअल ओइना पांगथोकपा इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की इहान हनबा मिफमदा युम्बु ओइदुना सरुक यागनी अमसुंग संसद के बजट मिफम निंगथीना चथबा यानबगी मतंगदा खननबा केंद्र सरकारना था असि 38 दा राष्ट्रीय दल पुनमकी ओइबा मिफम अमा कौखरे लेबाक असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 अनोबा केस हनगलगलिबा असि येंगलगा अखोय पुमनमकना चेक्सिनसी वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियु लाइसेट असि ngakthognaba फेस मास्क उपियु फुट 3 के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट सेंगना ताथोकपियु खुदसा सेंगना हमदोकपियु कोविड-19 मरी लेनबा ई पाउसिंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 0112397 8046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर हेल्पलाइन नंबर 03852411 668 अमसुंग 18003453 818 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ लेबाक असना ngara 73 सुबा गणतंत्र दिवस पालन थौरम पांगथोखरे लेबाक की कोनुंग दिल्ली के राष्ट्रपति पांगथोखिबा मपुंग ओइबा थौरमदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मार्च पास पेरेड के सलामी ओखी पेरेड अदुदा ngaksel मंत्रालय ने सेम साब अनोबा थौरम क्या उठखी ममांग असिगुंबा थौरम अमुक्ता येंगनाबगी तंजा फंखिद्रिबा खुनागी कांगबु सिंगदा ngaranggi मार्च पास पेरेड अदु येंगहनबा अखनबा मोंगदा सिनलांगखी ऑटो रिक्शा ड्राइवर युंग कै साबा मियोइसिंग लम तु सिट सिंगबा कांगबु फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर न सिंगबा कांगबु सिंगसु ngaranggi पेरेड अदु येंगहनबगीदमक बाटन तौखी अखोगी पाउमिन हाई पेरेड अदुदा लेबाक असिगी लानमिगी हैथोय सिंगथोयबा तोंगान तोंगानबा संस्कृति सामाजिक अमसुंग सेल थुंगी लमदा चाखुलकपि फिबमना सिंगबा कया मपुंग फान उठखी पेरेड अदुदा लेफ्टिनेंट मनीषा वराना आर्मी ऑर्डिनेंस कोर कंटिजेंट की लुसिंगखी नुपांगाक्तिक ओइबा आर्मी ऑर्डिनेंस कोर कंटिजेंट लुसिंगखी बमहांग इहान हनबा नुपी ओइरे पेरेड अदुदा राज्य अमदि यूनियन टेरिटरी सिंगे टेबलो 32 मंत्रालय अमसु विभाग सिंगे टेबलो 8 सु सरुक याखी लेबा के अतै मफम सिंगलोइना मणिपुर दा ngarang 73 सुबा गणतंत्र दिवस पालन थौरम पांगथोखरे इम्फाल ऐतिहासिक ओइरबा कंगलादा पांगथोखिबा मपुंग ओइबा थौरमदा राज्यपाल ला गणेशना जाति की मसु अहुंगी पिराल पाहिनबगलोइना मार्च पास पेरेड के सलामी ओखी थौरमदा राज्यपालना मथौ निथिना तौबगीदमक मणिपुर पुलिस के मियोय 13 दा तोंगान तोंगान मना सिंगेन थोखी तुंगदा अहानबा मणिपुर राइफल्स के परेड ग्राउंड पांगथोबा गणतंत्र दिवस के पेरेडता सरुक यारोबा सिंगबु थागत फंगदोपगे थौरमदा मुख्यमंत्री नोंथोम बेरेन सिंगना हाय गणतंत्र नुमित असिना मियामदा राज्य असि सेंगोटनाबा हिंबगी थाक वांकत हनबगा लोइनना लेबाक असिबो चाखोटनाबगी वारेप लौबगी वाखलोन पोहली श्री वीरेन हाय नुमित इसिगी दमक जाति असिगी मियामना चाकथोकजबा पोक्सै मराइबा नुंबा थौबसिंग अदुना लेबाक के दमक लौरंबा थौदांग अदुना ngasiगी फिबम असि यौबा ngamkhibani mahakna hai लेबाक असिन हौखिबा मतम खरा असिदा कोविड-19 लाइसेंस मरम ओइरगा मियोय क्या पुनसि लोंखरे अदुना अखोय खुदिमक कोविड-19 नगी सेक्शन भाइबसि यामना तंगाई फदबनी मुख्यमंत्री ने हाई मियामना संविधान की नीति नियम गांगना चटपा हाइबसि मसामकी तंगाई फदबा थौदांग ने हैना खनगदबनी हौजिकति मियाम पुनः होनबदगी राज्य असि इंगतप राज्य म ओइबंगम ले हैनासु महकना मखा ताखी राज्यपाल गणेशन रानी गाइडिंग लुई खुदुंग इंदुना राज्य असकी इना खुलबा कला संस्कृति बो अमुक हेना साकोरनब होननब हाइरी इम्फाल की मंत्री पुखरीदा लेबा रानी गाइडिंग लुई पाक तंगांग पांगथोखिबा महाकी सामगा 3 सुबा मपोकुम निमित्त राज्यपाल लुसिंगदुना मियामना लुसिंगबी असकी मफमदा श्रद्धांजलि कटखी तुंगदा कबुई मार्टर्स एसोसिएशन की मियोय सिंगवारी सानबदा राज्यपाल ना हाई रानी गाइडिंग लुई असि शक्ति लेरबा ब्रिटिश के मायोक्ता खोंजंग चंगसिनखिबा निंगतम लानमी अमनी माकी मफमदगी तमजनिया ओइरबा कया ले हैनसु राज्यपाल ना मखा ताखी
Manipur nga COVID-19 positive oibe mioi sahum marphuni pa nongna thengna ki masi tharak hauju phawda COVID positive oiba apunba masing lak amaga lesing kuthra ma thoi sahum kunthra ma pen shure masi manungda mioi lak ama lesing kun manga samnga hum ma thoi naba phakre naba phab ki sangchat marphudra manga 10 taruk suina da leire haujik active case lesing ahunga chatre ni phumari leiri nongna mioi ahum la chet asdegi lekhi deb goloina na lekhi deb apunba masing na lesing aniga subna kunthra mari sukre ngarangi oina positive oibi sangchara 10 ani oiki haiba matameste mioi chani ni phu naba phaki Pradhanmantri Narendra Modi Akashbani ki khuthangda laibak asigi manung amsung palamda laiba miyamda piba maki pungning ki wa man ki ba thaji kunthra sandok lagani Sri Modi na miyamda makhoi wakhalon my gov India natraga namu epta tharak na ba hairi Twitter da thakat pawarol amada Sri Modi na hai lising ani kuni thogi ahanba man ki ba tharo masida miyamna pungning thogoninga eba punchi gi wari sing amasung hiram kya gi matangna soidana tharakan haibagi thajaba lei Handaki asna man ki bar ki mapam nga su edisani miyamna makhoi wakhalon namu app natraga my gov open forum na tharak pasu yagani tabi riba pawasi Akashbani Imphal dagini Pradhanmantri Narendra Modi ngasi virtual oina pangthokpa India Central Asia Summit ki ihanaba mifam da yumbu oidana saruk yagani mifam asida Kazakhstan Kyrgyz Republic Tajikistan Turkmenistan amasung Uzbekistan ki Rashtrapati singchu saruk yagani Sri Modi na lising ani tara manga da mayai thang Asia gi laiba khuding muta chat khibani amadi laiba sing aduga awang ba thakta mari hena phagat hena bhona khibani Ekogi pangmin hai mifam asina Bharat amasung mayai thang Asia gi laiba sing gi marakta apa mari sangot hangada bana laiba sing asigi losing basing na mifam asibu yamna maru oina khalli Bharat hauju phawda COVID vaccine dose koti samang humphum doi lak yankhai nipan hena kaupkre Haksel Mantralay hai ngarang khatkada vaccine dose lak yankhai palesing yankhai hena kaupki naba phawgi sangsa damar phudram doi 10 ani ahum da leire hauki bapung kunmei de mi lak ani lesing mapudrama pan naba phakib galoina na naba phakib apon bamasing koti ahum lak humdra humdoi lesing humudra sama pan humdra ma thoi sure active case la koni thoi lesing kulhum de sumna tarani pan leiri hauki bapung kunmei da COVID-19 positive oibe mi lak ani lesing marphumanga thengneki haiba matamasida leina astegi mi waisa to humphumanga leikhide hauju phawda COVID-19 test thakiba apon bamasing koti humdrani thoi lak manga sukre Sansiti budget mi phamning thina chathaba yanabagi matangda khananaba kendra sarkarna thas ki kunthra mathoida rashni dal punam ke mi pham ama kaukre COVID-19 haujuk oi phibam asigi yengduna virtual oina pangthokada mi pham adu Parliamentary Affairs Mantri Pralhad Joshi na kaukhibani Lok Sabha amsu Rajya Sabha gi losing basing da so meeting asi jauna bartan tawkhre Sansad ke budget mi pham January kunthra mathoida hogada bani ahoba nimita Rashtrapati Ramnath Kovind na Sansad ke Sabha ani gi apun mi pham da wa ngangani Kendra ke budget na February amata puthokani budget mi phamasi han basaru February 13 phabu chathagani aduga thama amarom pothara batung da ani suba saruk March 13 digi hauraga April 5 phabu chathagani ngasi phongwa pawse khari marui pawsing dam hauji Wahengbam Washington leire Washington Thagachari Gorani Ganatantra Divas ki ngarang press suti oi kibana ngasi pawse ayamba phongnadre adubu Senapati da phongba Hornbill Express tadi ngarang District Administration Senapati na sinduna humudra humdoi shiba Ganatantra Divas palan thoram pangthokkibagi pauna mapungmoiba paw oina phongli NSS volunteer ani lising ani kunithoi gi Republic Day parade ta Manipuri mahut sinduna saruk yakhi haiba pawsu phongli pawse sida phongli ba Manipur Bidhan Sabha Mikhal Gamari leinaba pawda BJP na ngasi makhoi gi mirep lauthuk na ba thorang tawriba sigi yengduna akan bangaksal thorang lokhatpagi paw phongli Naga gi rajniti gi matangda Nagaland gi Mukhyamantri gi waphamsu pawse sida phongli Gorani Thagachiri Washington Hojik aroibada maroya paw amuk hana Leibak asigi lanmi tawbangamba sakti ina khulaba kala sanskriti amadi sakhotpagi lambida khongjel yangna changthilakpa mapung phan utpagaloina nangarang humdram doi suba Ganatantra Divas palan thorom pangthokre Pradhanmantri Narendra Modi ngasi virtual oina pangthokpa India Central Asia Summit ki ihanamba mifam da yumbu oiduna saruk yagani amasung Sansad ke budget mifam ninthina chathaba yanabagi matangda khananaba kendra sarkarna thasi kunthra mathoida rashni dal punamaki oibe mifam ama kaukhre pauloi jare